Uzwake selibingelela hlabeze selibingelela uzindana zonke lokuzwa lesikhathi linjani bangani bami nantu hlelo ngisakhumbula ngihamba ke lo client machelela lapha njengahlala Ezra sibonga ke abagari bethu asibaboni basicatshele kodwa siyabathanda sebenza labo ke ngabe khonapana ke ubhuru wethu omkhulu ke Harris Group of Hotels. Thank you very much. Salibingelela uhlelo ngisakhumbula kunje ke umqalo siziba namhlanje ke Bruce Nyoni kunjani Bruce Nyoni uBruce Nyoni ukuthi ke umsakazi ke umfowethu besebenza ke eSouth Africa ehlala endaweni okuthiwa kuse-Alexandra esiphila esigcinile sonke ngikhaya lapha ngangisesekhaya eZimbabwe egcinile umama lo baba labanawami lami ngifundisa umfowethu esebenza ke eGoli sezwa ukuthi akabonakali uthe kunjalo ke kanti ke uchayiwe wabulawa bamfaka ithaya bamtshisa ngesikhathi sezonofobia ka 2008 eSouth Africa kuthokoza le Alexandra lapha ehlala khona wabulawa labanye beMalawi labanye baseZambia umfowethu kuthiwa evela ke emashop kwakulomfana omunye ahlalela area yangikhona wayejalulisana naye bebanga intombi le yayingamfuni nomfana kodwa ithandana nobhuti wami kuthe sokuqala ke lento wacha ubhuti wami kodwa ngebathathele imisebenzi yezenophobia baqasa kumtshisa lokho sakubikelwa intombi yakhe sibemthisile sabika ubaba wayakhona le South Africa amapholiseni ukuthi umuntu omtshisileyo uyazakala kodwa akabotshwa ngalondoda sazi kuhlungu okwenzakala ke umfowethu umnyaka 2008 eAlexandra igama lakhe othiwa nguBheki la namhlanje sidabukile njengemuli Tshisa siyamkhumbula ke umfowethu besimthanda okwamagama sehlala simthanda uchiyeke ingane esine 12 years lapha ke ekhaya ukuthi wayemncane zale South Africa usehlala eZimbabwe laphana izenophobia ka 2008 yabanzima kakhulu ke yabula lantwana yaqhaza khona ngale eAlexandra ke impela nqankhala lapha emaphepheni yabona ukuthi iqale khona phana uyakhala ke umfowethu laphana kungasenani ke uthi ke ingane ke sine 12 years uyichiye vele ngayazi ukuthi yabona sala isizalwa laphana phobi bakithi ngicela nyezi ingoma ezilandelayo nxa ungakhetha ungikhethele nxa ngamthola uma ngajabula kakhulu ke mfowethu Brenda Fast sibona siyamthola noma Brenda Fast ikhona yini Brenda Fast lapha eduze nxa ngatholanga wathi ungitshayela uvulekile amasango ungitshayeleke uBlack Moses waqhama zabaningi uvulekile amasango ngani yathutsha siyabonga kakhulu siyabonga Bruce lana uthula ke bheki obulawa la Alexandra South Africa 2008
Masango primasiko ke ushaya mnandi ke Ismail ingoma oyizwa ke uhlelo Ngisakhumbula ngalesi sikhathi ke namhlanje ntambama bakithi subscribe to our YouTube channel ngicela subscribe bangani bami like the page naliyana ke ku YouTube lapha ngena masena YouTube utshela abangani bakho ake sibone ama subscribers utakhwela namhlanje just subscribe so that wena ungakhuthwa ilutho and follow us so that nxa kulento ephuma live lapha ku YouTube kuya ku notify so ndani bathi sikudla ku notify so subscribe to YouTube channel Ezra Tshisa khona lapho layibona ke subscribe lapha share everywhere now ngezemphethe manje Patricia Ndlovu Tshisa ke mina ngisuke ngathanda nomnye ubhuti wasePlumtree wesikhalangeni ibizwa ke kuthiwa ke Malvin Moyo lo ebehlala endaweni othiwa kuseMajinge ngabona zabantu eMajinge Majinge JI eMajinge khona ngale into khona ke indlela yona ke lo bhuti ke Tshisa iminyaka 2012 laphana hayi wabuya wazovela kithi silinya amandlovu akhipha kodwa asananzela ukuthi imali yayifokamelwe ngabadala egcinile endlini konke imali yefake samangala wakhithwa wabizelwa ke i800 yama US wayikhipha ka1 wabizelwa ke enye futhi imali kuthiwa ngakazi 3000 wayikhipha ka1 imali enje yonke wasekhipha ideposit yelobolo i4000 wasothiwa sisalwe i6000 wahlatshelwa inkomo wagidwa kwaba kuhle imali ezintsha zonke ubaba mkhwenyana emchaye ngemali yama 100 amatsha lasi ndawo ngiyibona phe yakhona kuthe kunjalo ke ubaba wesuka le mali yana sizongena ke edrobheni esebuyelile ke uMalvin labaseze khona eBotswana sesibe sonke sesizothiwa ubaba sebotshiwe ekhaya uba nje le fake money ngene ebank so imali yana esinikana hey fake money ngitheze ngimbuza wangichaya wangilimaza wangichaya kakhulu wazwabotshwa ke eBotswana ethi yithi esidingile imali efake yena wakhipha imali ezwayo Tshisa ngehlwana la kanjalo lo bhuti ubaba wabotshwa nhlanhla bamzwisisa ngoba kwakule bhuku elibhaliwe ukuthi kulomkhwenyana okhiphile imali yonke imali wayethatha endlini namapholisa bambopha ubaba ukuthi ithethe ngapha yayi imali efake indoda lengabona idila lama Nigeria so ngibuhlungu ngalokho ayenza khona umuntu okwangimithisa kwahle kwanyamalala lakathesi angikuboni so wasuka leBotswana kwafika eGoli Patricia Ndlovu ngibhala ngapha ke ngase gaps Cameroon umuntu wabaphekisa abadala wabulala inkomo yonke into umkhwenyana lobole kade vele uzigibhela ifake man kaze utheni ngicela njalo ingoma zeSplash nangu ke unesithathu naso unesithathu Patricia Ndlovu
ke mnandi ingoma evela ke Splash uTenchanda ingoma sithi wenensitade kula sizwe abangani bethu beHarris uthi basiphatheleni ke namhlanje njalo. Yes, siyabonga kakhulu ke beHarris Group of Hotels. Thank you very much. Amalosha khona abangani bamagcwele yonke indawo, agcwele yonke indawo. Kumnandi ke sabeka. Jana ikela siphambili ngalo ke uhlelo. Nangemphethe manje kuthiwa ke ngudumile Shoko. Ngisedede. Tshisa, today I will confess for the first time to you. Bekumnyaka ka 1999. Ngisebenzela khona pha ke indano talk sedede. Ibizo libhale udumile asilolami kodwa isibongo Shoko. Besebenza lapha singama-tour guide sincedisa abelungu ababuyayo. Kwabuya ke abantwana bebelungu amantombazana behamba labo baba kukuhle kunjani. La bantu bedakwa Tshisa. Lo muntombazana lo okuthiwa ke Shanice wayekhanya hlale ngimhawukela nxa driver phamba atshengisa. Bahamba badakwa belahle ngoba sesibathwala ngemota. Badakwa lokho ukuthi nginilanga bahamisa ke eulogy yabo senze ukubathwala sibaphakamisa bafake emoteni. Masuka ke lapha nasiyachiya ke umngani wami ngaphaka imota. Kodwa kuSathana wamvelela Tshisa ngafikela inhliziyo liyana ngoba imizwa yayisengikhathazile ngokuhawukela lo mntwana. Ngabuyela lapha ke lodge yangikhona babehlala ke elodge izindlu zichiyene zibekiwe zagcwala yonke indawo njalo ukwazi ukuthi kuma holiday resort kunjani. Ngangikwazi ukuthi abalele khona ulele lo mnyukazana la udakiwe. Ngafika ngasneaker through lapha mfoka Sibanda ngambhinya lo mntwana ngalala laye ngamrepa ngimvala umlomo but wayengela amandla zokuthi udakiwe. Ngaqeda ngaphuma ngabaleka ngaze ngamgqokisa lempahla kwabe jumekelana ngaphuma ngahamba. Ngizaza ngihlala kunjalo kunjena nje. Umntwana wavuka ekuseni okugcwala ukuthi umntwana lo has been raped. Kwadingakala ukuthi ngabe enzeni bacanga ukuthi kambe uqinisile yini ngoba umntwana wathi yena uzwe ngani wenziwe ke isex. Bamuse esibhedlela kwadiscover ukuthi hayi ngempela ukhanya ilele le ndoda. Abadinga kwagcina ukuthiwa into yakhona akula proof. Yimi lo simbaqhuba sisiya khona la ngingochingayo ukuthi kambe umuntu engarepa lo mntwana. Wabuyela ke sembahambisa silavalisa waziwanika le mali kange $10 ngaso sikhathi bebonga labo baba banitshela izinto bagada bahamba emazweni. Kwahlala isikhathi uyise wabhalela le ndawo ukuthi umntana wakhe is pregnant. Warejwa umntwana ukuthi use discovered pregnant. Uyala to terminate the pregnancy. Swazalwa lwana umntwana khona le mazweni. Angazi ubagcina bemnika abantu. Lakathi izinto liyangihlupha Tshisa ngithe ngutshele ngosuku asoze ngalukhohle or ka 1999 lapha engarepa khona ikhiwa. Ave sigebenga oh madoda. Ay lapho ngaziqhenya ngento le ngiyawazi ukuhlupha uzama ubuya out. Ngcono ubuye out sibili uzama ukuthi ke ubabhalele batshele confess nxa bazaxolela amakhiwa axolele. Kodwa nxa ukuthi unjalo kwenzile I think udeserve kwasekhami. Nasi ingoma ethi Thiba.
yawa huba kutabana Tiba Emaponisa masole lizo tisi topeleng Kadi tunya mateken huwa denla Hakusa bona hore mangi mang Nkadi huta tunya no Tiba Aditibe mbosaswa chabasarantu Aditibe mbosaswa Tiba 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 Ngoma phela ke ku Tiba yapha sosiphi ke producer ngoSport Search lapha ngiyokutshela ngoma ethi Tiba uhlelo Ngisakhumbula la ubhala yakho ke ibuye ngokuphangisa abanye basibuza ubhala ngabhalela ke Tshisa@hotmail.com basela that address or send WhatsApp or send ku Facebook yahloba message uthi message at the moment 127,000 unread messages 127,000 unread messages ku message awulula ay so ukuthi ngibone ukuthi le Ngisakhumbula kunthwaza zona ngiyaxolisa hlobo zakho Ngisakhumbula Bridget Gums Ujani Gums I presume ngumede angabona inxenza bona kunjani Bridget Gums Tshisa 2010 to 2018 I was a flying angel bengikholisa mina ngifuna ukutshela manga I didn't have a steady relationship umfana thana nami wayewazi ukuthi ke uthandane lo muntu ongeka tolerate any nonsense I'm beautiful ngile charisma I've got a beautiful face I'm charming and I drive men crazy so ngibona ukuthi mina why not use my body to try and reach myself Tshisa ngifike lapha eSouth Africa ngikhombile sham and one thing bengakhomba doti omasaka bengikhomba real guys ngoba ngimuhle kusizakala ukuthi sibe top business mina ngishele angikhombise hayi sihambe sespend ama hotel I was lucky that the men from ama CEO or ama corporate companies some will travel with me as far as Dubai China and States for business in Sarai hotel. But the problem with most of those men, they were refusing to use the protection. Lamb because of the money, sometimes I was agree. At times when we were 2,000, times we were 5,000, I'm even spoiling all things they needed. I'm just 33 now, and I love myself so much.
and into enzakalayo ke Tshisa came year 2018 around December ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe bangifakela mhlawumbe bangiloya. I started feeling unwell ngama cramps ngihamba kudokotela ngaboni lutho. They recommended that ngiye checkwa igazi. That's when I discovered bad news giving. I was HIV positive. Ngasuka lapho kwanga-affected too much. My immune system was weakened. Ngakasa ukugula kakhulu. End up being in hospital here in Johannesburg. Ngakasa ke ukuthi ngine emaphilisini and all that. And the bad thing, imali lana ngangiyenzile yonke. At one time I had over R1 million. But ngathenga imota and yagcina iphela. Although ngakhela abazali bami umuzi ekhaya. Igcina iphela ngoba as a foreigner kodwa ngibhadala lapha eSouth Africa for medication. I'm not well Tshisa, ngihlezi manje lapha embhadala kwa-apartment yami, angisela moto angiselani. But those 8 years ngangikwenye i-world. Ngiyazisola khathesi. I hope I'll pick up, I hope I'll be well. Continue, I'm recovering. Khathesi ngane ngconywana ngiqinile. Maybe I'll be visiting Zimbabwe this year. La ngecorona ngingagula kakhulu. Yimi Bridget Gums. Akusela into enhle kimi khathesi. Impilo yami ngisayibona kuhle. Angila mntwana, ngilabani. My parents have since died. Tshisa ngiyabonga kakhulu. Ngicela abantu bakho bangangithethisi. Hawe. Hey. Hayi, uthi sikuthi uhlowa cela umuntu wenkosi. Uthi sengumuntu ozithandela ichurch. Uhamba echurch. Umncane kakhulu 33 mama. Kodwa hayi baphila la kwabantu, you can live with that. Take your medication. Batsho njalo. Nasi ngoba. Usilindile. Wenkosi. uNkulunkulu Baba umthethelele izono zakhe umntana lo. Bengazi ukuthi ke lokhu kudla kwasegehena nje akuphomba uhamba usidla yonke indawo. Uyaxolisa baba. uNkulunkulu usise. Silindile uyinkosi.
ke producer ke uDan Chanda ingoma ezithi uyinkosi ingoma yakhatha sa ingoma ke mnandi kakhulu sithele ke Bridget Dums uphile mama uphile kodwa ke hayi sifunde esikhulu lezi kwabanye abalaleli wesisinyana awubuhle phela sometimes kuyahlupha wonke umuntu nxa ebona umuntu omuhle ufuna ukuthi sasikhuza ukhlala into ungabona umuntu ayechathaze yellow bone uthi hayi lapha kusezulini hayi so bakubulala ngoba wonke umuntu ucanda nxa ngilokuza umuntu omuhle kumele vele ingene emanqama ingene ngicwile ngimanqama ngoba muhle umuntu engawazi pastor qoqeda yekela size njalo esingene esitolo ko Aris lapha. The experience during your stay is what matters to me. My name is Nomsa, and welcome to the Harris Hotel. Have you ever heard the saying, you feel good, you do good? The experience during your stay is what matters to me. My name is Nomsa, and welcome to the Harris Hotel. Have you ever heard the saying, you feel good, you do good? Our rooms are designed to make you feel good, whether you're here for business or me time. You are guaranteed to enjoy the experience on our comfortable beds. That feeling you get when you take a relaxing bubble bath compares to nothing at all. We serve delicious meals that are to die for. You know what I'm talking about. We spend every minute we have to give you excellence in hospitality. Check in at our hotel, number 3 Harris Road, North End in Bulawayo. Or you can call us on 0775 993 085. Or alternatively, use 0292 00334. See you when you see us. The experience. Yes, siyabonga kakhulu ke Arisha isihamba lazo bangani bami isihamba lazo kancane ke uhlelo lwakho uhlelo ke ongisakhumbula nangu Texture chuma kunjani ke golide elitshisayo Texture chuma ubhalo ngapha ngabona ubhalo ngapha Tshisa ngithethe ke umntwana eZimbabwe ngamlobola ngamkhiphela lapha ke endana otho kusembembezi emafenywini hayi bakufunda emafenywini wathi emaXhoseni umntwana ke muhle ke lo ke ngamlobola lapha ke kuthiwa nguvuyo ngakhipha ke ngamthatha hayi ngakhitshwa lembuza wathi ibhokhwe ngamthanda uvuyo ngizelaye ke se Cape Town ngizelaye lapha ke Cape Town uqale ke ukuthola ihlobo engazaziyo wangilela emkhuba ngomnyaka 2016 kuthi wena bese ukuzwana kwabo kwe language yakhe hayi waqalisa ke usephuza utshwala mfowethu ngikhuze ngifonela abakwabe ekhaya bathi ke bakhulume naye bamkhuzile bamtshela ukuthi okomakhulu wakhe nakobani bala behamba benza njalo ke Tshisa bebhoda besiya khona le bephuza kwesikhathi zayibuye kuseni hayi ngafika lo lulako olunzima ke mina laphana yiko laphana ngo 2016 ngeboxing day lapha lale ngekho khona hayi wabuya vele ekhanya ukuthi vele bamsebenzile ngoba sigqoka i-lipstick egqoka kanje okay egqoka i-lipstick kodwa wabuye ngaselayo wabuya sele blouse enye engasiyo liyana ngangimnanzele lesuke sithi yakhona le ngambuza ngathi ngafike ebanganini bakhe laba sithi ihlobo zakhe ngathola ukuthi hayi bathi kabuyanga ngikhuluma ngomuntu olele next door kwami bekule party next door ngizwe umsindo but bengamcanga umuntu lapha ulala lo ndodo walapha afana wakati bamplanila ukuthi vele bafuna ungenza into ende yikuthatha ke mina ke ngishaya ke lo mntwana ngishaya ngamlimaza kakhulu ikubotshwa kwami lapha Tshisa babe bachaya izindlu amaXhosa eCape Town babulala yonke into bathatha into zami le mali ngibotshiwe mina ngase ngizogwetshwa khona phana ke u9 months
ngithwele nzima ngisebenza nzima yena ke usidaka osemabhawa lapha so yena ngasoze likhohle ukubotshwa kwami lapha ke South Africa Tshisa umnyaka lo wababhlungu kakhulu umnyaka 2018 ngiyakhala namhlanje imuthekshwa chumu ya umthatho wachitha kanjalo uthi ke ukubona ngani wenza ukuthi ke sebonelana abanye abantu ekela ke kudigele ingoma uthe ungangitshalo stimula sasezola ngiyayithanda ngitholile tekshwa chumu mbona ngema stimula sasezola Mnanga sithi ke isitimela sasezola hayi wamba mawancane wamba mangagudubala dali wambambake wangibotobotoza kwavuka lento ezileleyo ingoma ke siyitshale ke umlaleli wethu ke khona ngale ke tekshwa chuma bayi bangidlala udlala abantwana wangikhona awuqede Yekela ke mbale enye ke ngiphethe lapha namhlanje ke
ezinye zakhona ziyahambelana, ezinye zimfitshane kwamagama. Le ngiphethe manje laba kuthiwa nguNonsikelelo Maphosa. Unjani umuntu wakwamaphosa? Abantu wakwamaphosa abantu abalungile kakhulu. UNonsikelelo uthi ke Tshisa, mina intombazana sengile 28 okwamanje. Lolu hlelo siluzwa ngendumela ukuthi lalivelo senziwa kudala kuma radio. Kuthiwa olenza ke emsakazweni weZimbabwe. Hayi hey, awudala laqala ludala kulalo lolu hlelo. Nonsikelelo Maphosa uthi ngine 28 kunjena nje into enhluphayo mina. I've got a challenge. Abantu abaningi basuke becabange ukuthi maybe ngindoda intombazana. Tshisa zakutshela khona ngisuke ngakhomba umunye umfana ngile 24 for the first time. Manje I've got something prototype wokuthi okumilayo ngabona. Ngilokunye ngani ngokomfana njalo mbele okunye okuyinkazana. Abantu basitry inqubili hasiyezwa lama zayingubo lokho. So into khona sometimes I see ezinye izinto njenge blood engani kuma periods. Kwesikhathi this small other thing looks like a penis. Sometimes when I've got feelings yephakamayo iphomba usuku. So this guy took me out. Esithi ke hambe, so it was gonna be the first time uthi ngilale le ndoda. So trying to sleep with me ethi yambamba ngapha wayeqa ohlo waphuma. Yeah. Yeah. Hey, Samaling. Okay. Wathi wangichaya wathi ngindoda zabukwenza la yena so gay. Wabarika lo muntu wathi emfaka isibhakela. Ngawoma ngathula ngathi si up to today I don't have confidence ukuthi lo muntu Nonsikelelo ngiyaxoleka. So manje into khona khathesi I've lost confidence. Him lapha I've tried to Google and research. I see there are people like me and I don't know ukuthi ngiyini umfana nginkazana. But into khona ukuthi sometimes ngiyangena esikhathini kancane, sometimes kuyaphakama uvuka kwinto kwami lokho. So ngisolo ukuthi ngiyenzeni. I haven't slept with a man. I'm 28 years old. Nonsikelelo Maphosa. Ngicela ungitshale izingoma. Sorry mama. Angazi ukuthi uthakile into le. Izoza ukuthi hayi anguhleki. Ingoma ikhethile. Yes. Manas uthi Ofred Gwala bomadlalisa ngingamchaya the Ofred Gwala. Hayi ngutshele ke usweet mama Pamela Nkutha. Umkhethela uPamela Nkutha wathi sikufakela. Hayi hey madoda.
Right. Ingoma evela ke upha shit. Mama. Sitshela uNosikele lo maphosi. Siyabonga maphosi. All right, ke sizwe lokulandelayo. Welcome to Harris Executive Lodge, a place you call home. Comfortable rooms, breathtaking scenery, with free Wi-Fi to keep you connected. Mouth-watering food. From breakfast to lunch. So why not relax in our elegant surrounding? Nemamonya, hey, topigwa nemamonya. Hey, nemamonya, hey, topigwa nemamonya. Hey, nemamonya, hey, topigwa nemamonya. Hey, nemamonya, hey, topigwa nemamonya. Hey. Yes, topigwa nemamonya. Awuzake ingoma ezile lapha before singathola ukuthi uvela ko ngakhohlwa Harris Group of Hotels amalodges lakhona amahotela agcwele ke khonapha yonke indawo edolobha lakoBulawayo. Mana mvale ke uMoses Inkomo. Moses Inkomo nyakubikelela uthi ke mfoka mdala kunjani. Mina ngikhumbula ke umnyaka ka 2009 ngihamba ngai-Island umsebenzi icompany yami ngisuke South Africa. Ngahlala khona ke 6 months ngoba ku training. Ngathola ke intombi enhle Irish. Umama esemachuwa mina ngoba ke unkosikazi wami ke wayesewadlula. Ngakho mina ngihamba khona ngilama 42 ngacela ngithola ke umama la wele 40 years. Angashelana la khona phana ngamthanda lo muntu wabuya ukuthi azomvakatshela eSouth Africa wabuyela khona le ngoba wayilabantu bakhe sanda ukudivorce la. Kwahlala kunjalo sasizochata ngomnyaka 2016. Umchato wamuhle kwamagama umkhulu sachatela ke khonapha ke eSouth Africa ebuye suka khona le Ireland. Ngemva nje ke ku1 week ke umama ungadaba ibizo lakhe respecting her family. Umama wezwa into engani kasezwa kuhle wathi uyatshiselwa wathi uzwa ukuthi akhiphe wakhala ngento eziningi. Samgijimisela esibhedlela next thing seku intensive care. Sezofonela ukuthi wabuye esibhedlela ngo4 ekuseni ngithole ke esethule umntana abantu. Tshisa azange ngubone kunjani. Umuntu agule one day afe ahambe la that anchiye. Ngadawa kakhulu kaze ufonela ifamily yakhe abantu bakhe khona le. Manje kangikwazi nginakanela ukuthi ke umuntu lo loyiwe ihlobo zami ngoba babe sithi ngithathelana ekhiwa. Ekhiwa sometimes ukathiwa loyeke kodwa lelaloyeka. Bayothiwa ama natural causes, cause of death, natural causes. La namhlanje kangilankani ngani ngiyaphupha. Ngiyakhumbula sweetheart, I love you and miss you so much. This world will never be the same without you. This is Moss, your loving husband. I'm gonna meet you on the other side of the world. I'm not gonna marry, as I promised. I will never marry again. I love you so much, sweetheart. Your children have grown up, they are big. Lapho lele khona ungizwe. Yimi Moses soro ubhalele indaba zami Tshisa. Yimi Moses Ngwenya. Ngicela ke ungitshale ingoma. Hawu bantu. Hawu umthandile Mos. Uthi uMose mbe Mose Ngwenya. Inkomo, sorry. Nasi ingoma. Puff Dead featuring Faith Evans. I'll be missing you. This right here, tell me what goes out to everyone that has lost someone that they truly love. Come on, check it out. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime. The night they took my friend. Try to black it blaze again. When it's real, feeling's hard to conceal.
Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the sticks, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Thinking of the day when you went away. What a life to take, what a bond to break, I'll be missing you. Somebody tell me why one that morning when this life is over. Aw Moses Moses uthiwe nkomo uthi ke utshalele ngoma leyo umesinye ukhumbula isithando sakho unkosikazi wakho sanda ukuchata laye lila nsukwana malanga amabili amathathu wadwa hamba umuntu wenkosi kule kwathiwa natural causes awubantu unzima ke emhlabeni kodwa ubelieve ukuthi bamlo yabakini asazijalo babe ngafuna uthatha ikhiwe yikele ke mbambe ke uSandra Smang mina ke nxa ukhuna ke double live the talk of Sandra SS Sandra Smang Tshisa mina I've been happily married to two men bengazana for the past 12 years one ke behlala ke eSouth Africa omnye ke ehlala ke ngapha ngase United Kingdom naka ngisuka ngise South Africa wayekwazi ukuthi mina nyakubo ngiyehlobeni zami obhuti wami eSouth Africa nxa ngapho mina ngise South Africa lo ekwazi ukuthi ngamakhiwa amamsebenzi ansebenzelayo ngitshadile ke mina lo mlume lapha eUK sachata sibili officially sahlala la nxa mina ngangimtshelile indoda yami ukuthi ngitshadela amaphepha umuntu okona ngehlukana kodwa nganiqamba ngabe lihlezi laye ngidlale laye njenge-husband and wife ngisuke lapha ngiyevakatsha angifoze sibili ngisiyabona enye indoda lo ngapha thumele ngale ethumela ke UK lo ke wazama ukuthi abuye ezongijoyina e-UK we-South Africa ngahle ngavela ngayivala indaba yakhona ukuthi engavuyi ngathi kasebenze egadalala sakhile umuzi sonke sobabili ekhaya ngihamba ngiyefika ekhaya ngikhona ngike ngazohlana ke lekhiwa lami but yena akakwazi ucanda nganto engisebenza labo e-UK kathi ikhiwa leli indoda yami impela yena akakwazi wafika laphana ke si-South Africa e-airport wafika wabingelela ngathi hayi laba abantu abathanda ukuthi kutshengiselwana ukuthandana but ngiza ku-introduce kubo ngami introduce kubo but lwana indoda yami yayisithi brother kuye so yena akazange kubona wacanga ukuthi ukhulumela ukuthi ngathi engisebenza labo hayi ngabuya lesithando sami ngapha ke UK so ke kuze kwathi friend yami lomhawu nanti ibizo lakhe liqaswa ngo-NO uno ke lomhawu ke Tshisa wadubula kamafayili ezama ukutshela ikhiwa lami lapha e-UK ngoba ngiyakwazi ukuthi ufuna ngoba lile mali waqasa umtshela isitayela wathi I'm not related to the person lambona eSouth Africa manje ndoda yami yanditrust yahle amtshela uFF lakathesi unwangikhulumisana layo ngihlezi kodwa semfuna ukuthi ngicine ngiciche umtshado weSouth Africa lanxa undoda wavela ngikhawa lobola semfuna kuphele
yimi ke usendwa Simango ngithe ngikutshela isitori sami Tshisa into lezidubuke ngomnyaka lo pheliwe covid ngomngane wami omhawu ke uno hlala lapha umpeze emoyeni hayi Wona kutshele ingoma kaMajalisa embonani yafanana nelokuzini yakho le. Patsha Majalisa. Kanti ubonga lokuhlana machelela ekabanga Tshisa Sibanda bese uhlelo Ngisakhumbula. Bangani bami inhlobo zami siyabonga kakhulu. Thank you very much. Bye bye.